may tumupon dita ka clarification tungkol keng gospel tamo at sasabyan na po nitang last part kasi uli na nita pegumpisan ding ligaligan ding Hudyo Jesus uling di na, depat na iti king aldona ning sabat. The reason po kano for the death of Christ, the crucifixion on the death of Christ nga rin sasabi, it is not because He disobeyed Sabbath. Aliwa po ito. Uling kasi niligaligan did always, bala mo yung issue nung bakit papakure, uling masya siya buntok. Jesus panenang lalabagan ng batas o panena pong kukontra ng intruder ng pareseo. Actually po, liwaman ito. Ing maragulak ikit na sangkan nung bakit papakure king krus. Uling sinabi na po anak niya ng Diyos. That is the reason for them. It is sa maragula blasphemy. Kasalanan king Gino kasi ala pong pwedeng makipante king Gino. Nobody can be equal to God. Nga na pong sasabi rin Hudyo. Pero sasabihan ng Jesus, equal ya kang king Gino because He is a God. At literally sabihan na po, He's the Son of God. Nga na kanitala po may insulto rin Hudyo, napin makanyanding pekapilitan ni Pakuya king krus, uring managula kalapas sanganan king kapanolanda. Kasi God is above everything. At ede po pwedeng pakirasan is only to fulfill the responsibilities according to the law. Napin po, nasabihan ng Jesus, He is the God of the law. Kanitala po may insulto. Napin, pignasande pong ipako king krus. Apin po ining akakita mo, nasangkan, it is not a disobedience of the law, but declaring Himself as a God. Napin po, metong yang maragula, balakid keng kaparan walanda. So ito po yung kaya katamon dita ka clarification pasinag. Keng ebanghelyo tama po. Ing meging kutang po keng sarili ko, ano kaya ang ikit ng Jesus kiting lalaki? Kabang sabi na ng ebanghelyo, karakal dareng masakit at syukaren. Napansinan niyo po, nasabi ng first part, katakal makakirang masakit, karetang balkon, bulag, pile, paralitiko, nga na po. From among the many na at syukaren, o tat ikit ning Jesus ining lalaki, nasasabihan na ning kwento, 38 years na po kanong masakit. Ordinaryo na kay katamo ito Wari na po, how many of us, lalo na ikayong makiramdam, pila na ko pong banwang diabetiko. Uling keng katakawan nyo. Malalambat na po, pila na kong banwang masakit mata sa presyon. Neng kahit is not even 38 years. Neng kahit may ng 40 years, nga napin sasabi, from teenager ka, tinakampamdaman, hanggang po tantumwa ka, yan ang dadala mong sakit. So what is unusual? Kaya pong akakita mong pinili ng Jesus. Kung siguro it's a matter of years, sabihin taking sarilta mo, taninuwari nga lang sakit na malambat ng malambat, na tsukekat. Kaya katamo, yung uluan tamo, yung kaya katamo may maintenance, nga rapin pong sasabi. But what is it with that person na automatic ikit ng Jesus at pepakayapan Bisa kang kumayap. Santing na po ninin Ika yung itamo nga nating panamdaman, ika yung nating masakit kayang katawan. Wari bisa tangan kumayap. Nananano na nga kaya katamong pamangawan kimbi. Just to panamdaman tamo sana may sakit lako ni masakit ko kayang gulot, masakit ko kayang pago, harapin po. Sana may lako ning kanakong alta presyon, nanong ikit ning Gino, na balampu pag nakaya kaya katamo. Ating ko po nga basan reflection kaniti sabi na po, ita po kanong kayang patient endurance. Patient endurance. Ito po nung sabihan, mapibabata, matinding mapibabata. At hinta mo pong kapibabatan ng minsan nga rapin, mapibabata ka kanini mong bagyang ini. Pero for the rest, bala mo alanay, wari. Pero ito pong true patience, nga rapin po, that endures, mo mamili nung nanay tangating kang kapibabatan. Mapibabata ka keng sabla, nga rapin pong sasabi, po choosy. O kaya only determining things that akit mo keng sarili mo, makining bagyang ini, mapibabata ka, pero karas kanita, alika nga rapin po. May nga napin po nita nga basa kong article, at a reflection nga na po. May kadingigit ng Jesus kanini. For 38 years, iting lalaking ini, he was so patient going to that balkon. Andiyan pang nirugo pa magkasakit. Andiyan pang paralitiko yang nga na. Pagkapilita na, may katpayatad diyo. Karin, hoping someday,
kumayap yo. O itapo kaning matinding buri ng pawagake katamo. The word hope. Hanggang may buhay, may pag-asa nga rapin po. Nakikatamo, hanggat manis ngawa ka panay mong isipan keng sarili mo, atin mo rin maging pakibat ing sabla. O itapo yung ikit ng Jesus, kaniting lalaking iti. Ating ng akakit pag-asa na ulit-ulit may kadaldoldo, pupuntaya ka rin mamagasaya at niking kapibabata ng arapin po. At masanting yung pagganaka po kay katamo iti, in kapibabatan kimbye. Uling dakal po kay katamo when we are faced with the difficulties in life. Ning kaya po, we give up Tutok ng tamo. Ning kaya agad tamo sabihan, ang gana ko kanya, di ko nagyo. Paboreng ko no deng aliwa. Yawari po ne. Ang kakitang isipan tamo keng sarili tamo. Kitang kabayatnan adaranasan tamo kimbye. Nang kay ang kakitang susuko tamo. Sabi rapin, masantin ng susuko tamo keng Gino. Imbes na susuko yung sarili tamo. Isusuko mo keng Gino. There's aliwaya po ito. With all trust and confidence in the power of God. Atin pong malyari keng kakatamong biye. O ni po'y maging paganakan kay katamo niting Aldoning Martis kem panahon na ning Laytare. Wari Laytare, tindom tapo niya Sunday, tula. Ting kanon tula. What? Nanong klaseng tula? Para kay katamo, wari, nenenten season, sabihan da kay katamo, bawasan niyo yung masyadong masaya, masyadong tula. Ngara, let us make it a moment of spiritual enrichment, reflection. But what kind of joy na bibigyan na kaya katamo ng Laytare? It is inner joy po kano. Ini po kaning pamiyaliwa na ken Gaudete in Laytare. Gaudete is an outward expression of joy for the coming of the Messiah. The different thing po is, it is something from the inside. Knowing I am weak, I am sinful. And from the inside, knowing that I have a God that is merciful, willing to help me change if I am willing to change. And it is from the inside. Na masaya ka uling balo mo keng sarili mo. Hanggang kintak ka king makasalanan, awning kay kang Diyos. Basta't willing ka, willing niya para kay ka. Happy po talawin tayong ebanghelyo, uning masanting ng paganaka. Patient endurance with hope in the heart of a person. With your enduring strength nga napin po, and believing in the mercy of God, ating tulad sayang dugpake ka. Napin po ng lalaki, may kauli yang masales Ngarapin po ng lalaki, kinayap yo. Uling ikit na ng Diyos kaya ita. Sana akit na nga ng ginuke katamo ita. Potang saliksikan o rin puso tamo, ating tamong tulad sayang magsadya. Ngarapin po, tulad saya tatanggap at magnasang kumayap kimbye.